Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublaya phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Kinong yalam jong ka Voice of the People Party umsning kilakan tat modor halor ka jingkeno maka parti kelabu ikibrio nakabenta belik pertaya kasyap jong ka parti hakajing yalang jong ki wepat ki parti. Uba Hawkins im nong kersan jong ka VPP umsning haba keren bo Antor News ulakan tat modor halor ka jingkeno maka parti kelabu brio belik pertaya kasyap jong ka parti upra. Baduong balik si kala bende bagi ia jaka parti bat kila pertas sebenarnya kasyap jaka seng. Loong ru baka parti ka perdam jor halor ka jing takti ya ki riu pai ba tang nang benta bagi perta ya kasyap jong upra. Kum kata kamdan hi kata badang ban bu ki kadhun ban kelumar ya kana ka meeting jong ki pat ki pat ka pat. Halor ka jingja menen kasmi ha umsling ka bagi ilang ki social media ka ba long viral ba bagi ba kadang ka jing kena ka ba kadai na ka parti baki bu yang kaki beriu banle perta ya kesembel jong pra apa dalam meeting jong ki week party andra ini nak yang jong Voice of the People Party umsning di kentai mardor ya kene nama nyimdan kum kata kajing temu di let's say ki don ki pai ba mo nama kadai hajau ki don ki basmu i palak ya upra ki musmu laksya bagi pada kiwe ki pada parti bagi wan nama kadon lesi ki labu pelat ada kajing kentho kalapan ingkong iki bagi pertas dan daga sembol jang parti upra ma te yakum kine syajahi kiwe ki itu tabah dari banong hi ba don hi daga kanhun ngane daga parti ban pada seluruh yakum kine ki jaj kabam lalno tengi penrem juru halor kajing ketakti ya kiri pai ba ka ba lakta ru warga direksi tu rasitong ru nama kumang i ru video dan di kenjap ru ken nim semua tenang nak kalian di semua khia nak kalian jong parti bani i ba kiri pai ba bagi kisasyo tanah kadaw bagi perta ya ka sumbol jong pra di wala ngipdep gide kinong kersian ni kimdai lesi di tangga jing songsit le lani di kau yang di nimlapan batai mai kata andai di perdam jur pak halor ni kajing le jong kini ki breu di sim ya kabor da ka baki syok tidak ke di pada pring jing long jong long meeting jong kata parti kajing kentu na kaliang jong ka PPP kalong siya baro kinong kasyan ngidei banlong ki bajay bat ban buram mar kaliang ya kiwe pat ki parti ti kani kalong tang kajing kentu na kaliang jong ka PPP umsning